mwe kwehera mosie koma saitani nokolena rege saitani nokohinereria rege. We pray for comfort in the name of Jesus. We close the ways and the doorways of in the name of Jesus Christ. Ekotamayande bosa rekatamayande rebosa taramayande rabosa rekatamayande rabosa. Let your glory be upon this family. Let your glory be upon the children. Let your glory be upon the husband. Let your glory be upon everybody involved, Jehovah. Oi moro ibara kogegania. Oi ni ate o kore maga muadani. Ne ni ate o kore maga Emmanueli. Ne ate o kore maga gai wa ire bendawa. Ne ate o kore maga gai. Ne ate o kore maga gai. Ne ate o kore maga. Ona ko hano wono twa kwa bararia. Ona ko hano wono togo kwehoka. O merelia family no gai. O igatidagia ihoru. O ubudora ga korea gome idaga. Ubudora roho ihoru. No mahera ho age keno gai. Ye keno na dai ori otagi me kori otari. Because you're a good God. Good God, because you're a good God. Because you're a good God.